Yaburetse mvugane na directeur. Mvugane na directeur. Niyo vuye abana banje ari Nyanza babagonze. Yarabavuye. Niyo muganga aza muri Niko kaube. Uragira uti kugira ngo yumva amatsinda ngo bizagenda bite. Keretse ngo bayisonga nayerekeza. Akajya kwisefurira. Cyane ubwo azajya. Keretse ndege yagara mu feze reka tagisi. Shabantu nabagombe narebye. Hari umuntu wamupostinze aravuga ngo ngabo yisonga ngo yatsinzwe amanuze yakafu. Noneho umuntu ajya muri comment arandika ngo imbaraga zose yazimariye ivuge. Abantu bararakaye kwe. Ngo miliyari batanze irahiye. Kaube mbara usubire mako kantu. Umwana yageze ipantaro ya se agira ngo abaye umugabo wa nyina. Iyi myitozo uri kubibona uteri murera yawe. Wese ntuyibona. Nawe reba ufite kamera y'imvuna arebesha amaso. Umva cyonzi cyo kwitariki 9 inama izaba. Banzo were kuri Yanga. Yanga yihorera ntacyo twayimeze. Yanga irabizi. Ikibi cy'Abayani ashaka gukina umukino umwe neza mu mikino 6. Ntabwo ari wa muntu wahozaho. Arashaka amafaranga. Yabonye umukire wese yinjiye agomba kujya mu gereho mbere y'abandi. Yewe bamwita ndikonje n'amavuze akakina. Kapiteni Chitoga Arawuzira ariko nabura kwesha yewe kibaje ibitego bitangira byose ari bitu ari we bitu Ndas no manga goze nuko abantu agakira nabizire amani ariko umubino uyu nguyu ose rumogo Carmelo balo Mwana bigoma Abo sura umupira nabura ngo yakozeho umutoza kiyamaye nkari ikigo cy'abakinnyi bari bamubwira zero kare gutabe do baje kumubwira ukoze ni Emeria namuca buri ngo sayibara wa mutefase n'umushwa we abiri nebyiri tujya gukina umupira imbere y'izaba 10 nta mikino umutoza ubundi Guruwaraza umupira mugabo Guruwaraza umupira Biranga igihe twamaze gutsinda ashobora gushyiramo Guruware agashyiramo na Imabu bakakugarira hagati rwose ntunawukoze Non, c'est pas umwana w'umunyagabo ejo araje ati gisi ibyo ndimo ati aho nyina nahahubwa ati mu mwanya vuba
Chenze rirerire sha. Chenze rirerire sha. Mbonye ko aba mwiza ku ruhande. Aba mwiza ku ruhande. Bigira mwanya neza. Ubundi yarimo imbere arararira buri kanya. Ndajya nyihamagara abo bahungu bari kujya ko gutwara. Ko n'abantu baba bakorera iyo muri bakorera abantu banyaga kugenda mu modoka. Amasaka arakwika. Ntabyo gupfa. Uyo ni wa mwana wa shesho. Uriya mubi cyane nta mikino mugira. Baritonda rwose. Ndabura ngo je twaravuganye twaragangiye ni mu Francophonie. Ariko arambye ati jewe ati je ndiyaminiya. Ndiyaminiya rwose. Abandi bo baratinya bakanga ro kuza gukina. Yenda gusa. Anta biganira twene. Anta twene. Intwara byazanye. Namba ni. Kimashika na kabwana fatana batwe. Mama disi ni wabitiye. Mama disi. Abari memeri. Utegereka ngabo yisonga ayiherekeje utakajya gusifura aho kandi ukongera aho kandi ukongera Amuganye nawe kishiriho man. utegereka ngabo yisonga ayiherekeje Ndabura ngo wakozeho umutoza kiyamaye nka rero. Ikigo cy'abakinnyi bari bamubwira. Zero karibu kabiri. Do, buraje kumubwira. Ibikoze ni Emilia namuca buri. Ubu gusa wa mudefense w'umushwa wowe. Kabiri nebye. Tugajya gukina umupira imbere y'izamu. Ba 10 nta mikino. Uri gutoza ubundi. Umupira ndabura ngo wakozeho umutoza kiyamaye nka rero. Ikigo cy'abakinnyi bari bamubwira. Zero karibu kabiri. Do, buraje kumubwira. Ibikoze ni Emilia namuca buri. Ubu gusa wa mudefense w'umushwa wowe. Kabiri nebye. Tugajya gukina umupira imbere y'izamu. Ba 10 nta mikino. Uri gutoza ubundi.